Okay, ni baga sana mutegeri wa Meru TV kilokete ndaika 24 kenyuma ya thayili cherukiri kumba kwithira chikiri wa mambitikiria nkuwate weni akire chunchiketu akia bithatu kiri Meru TV rukiri arankwirire ngachokera na mweri tongi ni mweri mbazana ruari tutikwari mantu ya siasa tutikwari mantu ya maingi aturari mantu yegie Raila Odinga ruari atukurikana Raila Odinga anano tunarari mutongeria aunde gurune ya Kenya kuma miakene yawe ainthaka ile ambere otongeria omwanka kinyaka itekarombere kwithira agikua owarakwire obando ari otongeorie ne na itongerakia no tukaita igakinya Raila Odinga umira uonto gwatwika buni bo twaitira by the way ria kinya itekinyara kuthoma ambimbi endira yomba kwithira aekwira tukauga kethira baba amesoma mbimbi yae utenya maana ya batwe atumba kwithira tukithoma tukera someni katiba bone ni mbimbi katiba no tukauga kama baba amesoma batwe twesa sawa aituretekitie baba muno kana Raila narari mtu wetekitie kinyendera kukethira kwina mpangaratano siasene kana kwina mantu ya debu ya rumirite thiguru ya Kenya Raila Odinga akia guchumiria akawa na kwenda ku address the nation twinthe twakira tuketera twibwe ni Raila Odinga akethira akiwa na kirauga no kyo twathiataira njenzi baro amabambie kwithira bena maandamano kwa kaita kara ya Raila Odinga tukira ombere kwithira akiumira na wanende ana bakwa bamwe ibabwe bwebyuyu ibwe my grandchildren ende buromba atiri ukirakirerie ni tukaranthe twaranire na thirikari tuone ni ate komba kwithira gwikara na njensi baba kwithira bakibwa miaro ya Raila Odinga na bethira bakimwathikira kinya kaitene kara kwithirite kwina mpangarato nyingi muno kisiasa no wao county ni akia Meru are arere kuthikiro gaita gara kurari na impeachment kana kwebebiro gitine kwora waringa bana abatene au wakabere ekawira Mwangaza but Raila Odinga narathirite ari muchethi obata muno kirisiasa chia nthiguru ya Kenya na kinyendera rombere kwithira agikua arakuire ntuku cha mwicho ao nende gwitwika atiri aikire azimio aikire thirikari uti wa kumenya ina akinyithiti mauru yongwa yo ya Elinonto kidogo itureiba ku akomba kwithira kiromba gitikia president 2027 no bandi tukaigwe thirikari nende ikurari we na kuria kumenya ina Raila Odinga kuongwa arakinyithitie mauru yawe ire ntuko ya iyele nyuma Raila Odinga akumba kwithira ri ututia mutegeri wa Meru TV mbetekeria ire njire mwe ya kumutia kinya royo gutwika royo Friday tarehe 17 ikethira ire public holiday kenda twithira twina kanya akakumba kwithira tukimuna Raila Odinga mbetekeria twithira tuna moment of silent ire njire mwe ya gutia Raila Odinga. Thank you. Niweka sana mutegeri wa Meru TV mutambo nente ninka ankurikania twaririki ni mitandao yote ya ukinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV amona kinya utwandikira message ukulukira 0748 918 901 0748 918 901 0714 0748 918 901 ino namba yetu ya kutuandikira message au kiri Meru TV watwira aboro kuga bwege Raila Odinga kana woni bibyongwa ukurikanira Raila Odinga na bio 0748 918 901 nimbyo kurikanira Raila Odinga na bio kana nimbyo kurikanira Raila Odinga na bio ara wakaranthi ukaua ai kethira Raila Odinga ako hapa mantu ya kethira yakita sawa anyway ndina mpweri mbasa amutambo neruare twirikana Raila Odinga na kinya kwarire mantu yegine ndi what next for ODM menyana arari mutongero wa kiama kia ODM akira kirari nende kana rutero rurari ruregani na thirikari kinya kethira we no mbere kwithira kibano kutha kidogo au kuma thirikari ne antu bana no batiri lakini we bando arari mutongeria wa kiama kia ODM Raila Odinga au kwa ODM igeta na mbere ODM ikona mtu urakeya kire kiratu kire Raila Odinga na ithere akianira kiratu kana ODM ni unende iyo mwicho ya ODM bando kwe mutongeria mbibiru akiuga atiri
kukeregirwo komba kwithira kuri na mpangaratano kidogo akiri ODM nontu Raila Odinga atirare kurwama au atiriri mtu fulani nwakethira kana nwabati akomba kwithira akiyukia kitiki kaita karauni labda abombike kwithira ankiumara kana predecessor atirare kurwama au anende in case of anything Mbwiri Mbasa nwabati kuyukia akanya akiri kiama kia ODM nwabati kuwata muthigu yu na akithira akibuitiria tugetera tuone ODM gwa karatia lakini amgwate Mbwiri Mbasa ugeni aina tumiaka twawe na umutegete na ukara mtu kwithira aina kalono kakeya akaraila Odinga. Karibu sana Mbwiri. Thank you. Kethia mutegeri wa Meru TV riwari ntikumenya kithira tubati kutheka sijui inyanti facial expression tubati ukara atia no tunende tutitheka tutirira na tubati kuria atia uno twende twinde thiguru ya Kenya twinde atukemeri no tu ukera ila kireire unexpected kende mutegeri mbere akenda tuba kwithira tukiaraniria mbere akeje mutegeri wa Meru TV araba tutegerete bondo senjira balicha Meru na senjira nge Meru TV ukinya mpaka libusheke mupango juju wetu jana lwa special mupango special zakaje ndo ajukali unalwa imantu jangi kulingana mantu yatu nayo kambere kambuge oualia tuine experience kaire tuina mantu bageni Kenya na tukajo na tuketa tukiambuka tukona tuina 7 days chamone kuona tuketa mbere mangu chokiri nkalo thank you nantu nyamba kuudi mupango jubwana na bako geja twera kwere antu bamiru na baba kugwa kimiru tuga program ila tuineo ula wakarakali mbere na ula tuitete ala wesimbuge tuina tukwendanga na tukaba tuna tukwendanga na kugititu matulikala nontu no mwaka mantu jendere no mwaka mantu ya mipango yonde endere wejaja no mwaka endere weta na ala tukwita ngwiche no mwaka chiendere lakini tukuga hiyo ni upendo wa Mungu sisi ni kuangukia kama kuire ukukebe ne mtu mangwada ngo gutuisha sikaja una tutegerete nguketheka sana ukando maruki na mwimbi jitambe ala tutegerete joke kairi kuire mbere tutatonya mupangoni tutinyotonya mupangoni akuire ikolo twatingia ngabano Meru kuntu kugutwa St. na raliongete kuntu kugutwa Kariene kuntu kugutwa Mutego akieja na mbegu cha Mpempe na aki around cha shindano cha ng'ombe kyo program arale akyo lakini nalwa kukalima ntujangi nalwa tutekwa siasa muno nalwa siasa itombekete kandu kidogo kabela akitwa ino atile tendewe kono lakini ali da tu na mazatu na nalwa ndia Raila Odinga leo kalile leo atu kila tuone jala Raila Odinga na jora tuwita jombe Mbwiri Mbasa wina miaka eku na ingwetikia wina karuno kidogo tu aka utongeria bora Raila Odinga akinya labda utuchinda batu no tubatu ya kumenya Raila Odinga ari Raila orari kunende ari baba uwaya Mbwiri Mbasa we kuibwa Raila Odinga akomba kwithira agitutia ni bibyongwa ukurikanira Raila Odinga kana ne atokurikana Raila Odinga abo ulikia bakulikana Raila Odinga kiacha mono ni kulera liberation the first nyomwera kuchinja katiba iyo ni ere tumeria julikana neno nyetu twamenyerete kanyeni ndamwiji lakini ndambire kuringa tarugono rwawe kumegitarira katiba lekweja ende mbere reu kuli mantu jaro 1982 jirikali kwali na kuchinja jirikali nenda kugaru ni jeshi wameteli weta wa KDF igitele jirikali kugaru antu wa KDF bagwa tangiro banganona mwali uchukuro matukira leta Tanzania lakini sama usamwe yitwerera ile umire aru mwa ora honenda kugarwa jirikali igitalire na litorire kumera ile yagwatiro ni president yoro likwigitari ura wazana to president Moi na kugwatwo na bekerwe na tudu mbera mbako ile itari kile ko mweli detain na ikilo detention for 50 years na ikilo detention kagita Kongo na haraka kula kila ile kula kulu
lakini hadi matujaji agukira Burundi tu kinyire gitari ya liberation matujaji ukaro batenderere jatadiriria au ni kwagire ndwa ya kugeria kuliga kuda tuna liberation kana utiali niyo tuweta the liberation ilo kwa twikira kwa kinyire gitari ya kutwika gutari na speeches yani hata vile utaenda freedom of speech utinge kumba kwa jamani jadikali yani uri gwenka kana utitegeri ikwezera kwenda mantu amingi mu mbere ambao uteka saidi nenge ukonelwa kunyuma kuzo twari mantu kagwato na naje niyo bagwatanire ira niyo bagwatanire na banje mtorengo bagwatana na jang tawanyang nyongo bagwatana na Kristo Murungi baragwatana na Gitobu Manyara bombondo tutaina turia we kumwe gitaru no tutagwatiru no tutadinigwe nandi ala kumwe gitaru nandi lunda kulanda na intinia na kumwe itatu ila dito dali kumenyeka lakini dia bambiri dia liberation yeji ya celebrate Kenya ilo nandi amenyekere bwega na ilo nandi dia agwatiru na ili abungirwe 9 years dia bungirwe 9 years na kile 9 years hii miaka 6 atura karumka wenka kai mundune na gotito kai nakio na kuma ndito ya haida ila amenyekanire Kenya muno na lileta mbere bwega muno na aratura mtura wige wokurira liberation kana okurira katiba ya tweta katiba njeru au na ndio mtu katiba njeru ya birinye na kumoja tatokere nyuma ugo no likana rukono ralweterera ndi mugau nuru gwato yes uralwetira mwaka kwa kinya mwaka mo ya rejo tarenda areja gwitikiria ati katiba igakijura benda ibu na ini after akwamba kwita mna babe kwa nega mna matu ya jadira na ino beje gwitikirwa badije katiba okay anabaga sana Raila Odinga legacy yewe ki politics ya Kenya kana kiri siasa cha Kenya itube Raila Odinga muno akiri mtu kwenda kuruira democracy ai mtu kwenda kuruira unity okuwa twethire tugwatanirite arari mtu turete kite mwe tukari ya Kenya nao no Raila Odinga nda kumba kwethira aitutia Raila Odinga umbe kya kumu describe atia akiri legacy ya politics cha Kenya Raila ni mtuma kwa describe bwega kiri politics ya Kenya utiona ro mu please yisamba everything ura umbo mwika kiambere Raila mtura ali na mantu ya kuhold kana kujija kintu kile ya kidije serious na utimtungi uromba kuhold yantu together mtu na rombe tewe kantu bwega muno kiama kiawe cha UDM mtu rombe toke kwasanya na mtu rombe toke kalia ni kiama kia mwitikiriki yani kwibwa wena power watu bakaibwa kwina tumita higma bakuwa kwa mtu leo tu kawaida antuba bata mjukaje simple inishwa yako na kugatiri kile kiama kia UDM cha Raila na Raila no li UDM tu Raila unye kula kuwata kambitikara kawe ugo sinyota ro UDM ko bujano kana ikyo wona ore ngone tire gitari mu babukanya nwana ikyo wone nyanyo mwenyamira tizabara yakuganwana so antubara barete kiti UDM Raila na Raila no UDM so mtu wonde wali na ugendo rwala ile etarunde no etar ila direzi kana kana tiku antuba bamwitikagia na bamwitikagia tiri ugo antu vendo kudura no mwaka we recommended Raila no mwaka ku recommend akale ku recommend ugo tedura ne antu so antu bale ibatura bakirete muntu yonto antu baraka dura no kadura na inya the sitting president ura we ja wonde na mukira yonto inya we na le mago ku do ina antu jabare nabo for example inya gitara moi antu bara teka bale na batali na witikio na moi ne nyo jabura bajire kudwa benda bura baraira yo tukula tu bakuru ka moi akibenga na baba ngatienda abana lakini sentio ndile Raila ali uti muntu wetagini tuwe asababu politically na niyo kuona nandi kwa gine na dine nene kwa gana dine antu bara bamupinga lakini bakale moto nyaki sendi kiawe nduga ile kunyansa yula mkapita na meka buru inizan kus nyawe na ambe kwete kabisa weja no disan na ambe kwete bu nenya weja western na dia ambiga kwa chicken so ukayoteka mtu wala mera ibasi ba amule mera kumudiscribe yontu wewe ngwa etakaka kajendilikali
weta akarega na thirikari akarwanyu akarwa thirikari kabisa bageta maandamano na kaida maandamano ne athiria maandamano agacoka kairi agacoka ke thirikari o iria kurujanyu na gituga kurigana na gitu tuterewa akinya ruterero na kinya ruterero rungi na antu bao bamwitikirie na batenda guchwana ati ni mbiutumi indi bamwitikairia lakini mtu mwene jiro mbira kulingana uria tambere eta kabera uwe gintu kira bijite ikubutethi na kubutethi kabutethi ebanu pinzani ne tonyere ndipo tonyo pinzani unichwe gite kiarema njoke thirikari kenda bonere binkona na nachoka gitu kemo for example jaja apene litri au choka thirikari na berenga choka na tobetu uri na ndia chokere ruto ri bakwatana na ruto amureto ngachoka na tobetu na igaro ni dakijukia this person uju gutwa mbandi anekro gitika finance ajoka jukia kanjwa ngoro ngo ndenengi anekro gitikira kinga anekero wengi shoti na jukile CS bana bakuma kwao nokeje utaka kuntukura kwao development ile adithagia ate thirikari ine nione ni nyari gutha thirikari ne atimumba yo tukapere ya kagitiro into biawe akagitiro pinjani ne doi barabara agatiga thithia ya kathithia etho itauni akameja setubra metheria etho yapoti akathiwa etho barabara etho irirwe atiga kwa ukubuwi na antu bawe baimenya hilo so kiriwe upinzani yari ngugi na gutonya thirikari na yari ngugi so apera twathire yo pinzani ndathiria ndendona kwaga gitete umbira kale na mrabu kaleu indirie na kwaga gitiga president njoke na ndike thirikari na ndikendera ndimbe yo butethi na ndigwa athizagia na batethagia mwanka develop Kisumu the sisi akwira develop kurukia ingi na ni ukwakara so mtu yoto mwere akwa bungo ni atakwakara na inyara ndi oku uya kuwa tubakule bakole mtu yuri tukamwika na ndi which side yo turadi akwira thirikari ne akwira tu pinzani ne na ndi aicho ina age ko nya ndambetete mbona tukamwika kuwe kijanda ori rakiwa atiriri mende nonto baba ukwa ukiromba anu bati kwa specific hiyo kiromba murungu no bati kwa specific baba gani unaomba eba no thirikari kana iba matoi ya kuita muno lakini ino na kiri jitengugiwe na kiri utongere bwawe na kiri wathani bwawe ni untupure ukutua bwibu bwatumire omba kwithira akirwamia kiama kia ODM na gukiwatira gikinyara gikinyite na bando agutigire no kakinya wita na mbere na kumba kwithira buukua aithirikari ne atithirikari ne na watilete ODM rimwe na barukiriri ne etire kubachwira gantu ni mbibiongo menja milestone iromba kwithira kibuthike na gutigira ODM ikwithira iriamwe no bando na kumara na thirikari na geta kabecha twili tuthatu akomba kwithira bando agichokeria antu bawe gitu kama kira the most important muntu na gwatithanagia kiama kiawe second aigwatithania kiama na gwatithanagia antu bawe that muntu yunali na brok yongwa na ndi iria utu lingo mitakewe na diko wona o president ura weja na mukira na utu weta agnes weno ntubwa namba siri ali na kio no tunezo na dio namba sio ntulukona ya rutu amuchide na kura ngilima kana jairi ko that means abaga na ndikuru ura bebe atoma bakira muno mea uju na ngilima 5 million uju ngena 6 ebite ndikuru bagana akwifunga ndikuru achoka ke ya kwirwa antobara bao ale ambiride kiasa buru uko kulikana kuligita kwagire President Kenyatta etete kuliunga Kisumu etete kulugwa hospitali ya akakwandira that is 1966 something like that etete kulugwa hospitali ya ila kupeleka kakanale na mtu mara kanakale mulinga na iko gitadira giterabura GSU ile ilikuwa rugurirwe na ndukumya ile okire na tubaba kwire from that time utirio saidira yetikania buru no tongeria bwa Mount Kenya lakini ile butu kapati kutekania na tongeria ibade na Raila no ile Raila Odinga wengwa we badu kiti ali gimo batongeria na dira ungura batongeria Raila chiata chao itamamire ile batongereki
icho wona no achwaga kuchwa kitekairi lakini kitu kyake aro kitu kimwe atubara banyanza na timu Raila yonde yatura in defense yatukagira Raila in defense abakaria na nabakaragia na atubara bakwa baija ke president ura kana mtura ule akwenda ba uromba bateria kiri ini problem ura bomba kuona Kenya ira na ndio betikagia Raila timu mtu Vere waga Raila ni moto. Yes. Mtu mwanya muno. Niba turabe ninyana adiko kwa ninyana alwa anbero kwire nana alwa. Bate gwiti Raila na kwite. Maru balirwa paketa mwaka satande. Kwa nedro akazi kwa ninya balirwa atini kwa. I don't know what will happen. Bate kwa ndagwiti kiria. Nonto kinyagoro ndira ndeto chia gikukere ile ndike kirobire kuthira chikiumira antu bana rastrongo cio kwa nara kwawe nya Nairobi barombere kuthira bakiumira na bambiria kubwithia walk kwa andamana abakiwa abakwero rongo batewe tikethira Raila akama na akwite baduga atiri baduga ibakuligana ni ate kwa gukalina digitali tuli ana alwa thai nonto baduga moi Moi na gwatire Raila. Indi na bachokerie. Bakauga Kibaki. Ibakosana na Raila buru. Indi utena wa mwikirie. Bakauga Uhuru bature na Raila bachokeria. Na riba kolia Ruto gwani. Tu kunenkira Raila niko ndutatu chokerie. Ijo wona baiti uruka Nairobi baitikia dia. Ndio ali baluga kiri president baba Kenya bonde utoto abachokeria Raila wao. Na ndiro bakulia Ruto weni. Yonzi bamuchokere na bambera broad basing government banekera Raila kiri Ruto na iwe muri ko ndo tatuchokeria Raila wetu niki na ni okuona baindi mani bakuga ikuwe na iko kona batiko na gwitikia atio barage again bweri kwe bambirite otambia nguto abakiwa iku kerilo ndinga ate iku kya kawaida kwe bakuwa kara urairwe wewe ina mantu yo muno jara bakuwa I don't know umaina buri no tunende arari na miaka 8 na miaka 8 ni mtu hiyo ni miaka mingi iwi miaka mingi na narajetwe kila kuona na nendi ntikumenya no antu bakonda ku change story athi ati bawe muno bakiwa agikukia wetika kawa ndene muno lakini wamrandi inje ni utugutikarika inje kijito utugutikarika lakini nya inje yake ini thing the one kana mtu wajiro wa mtu ndezi ni kawaida bukui kawaida ntinya mwana kwa mtu kuri mtu kuri so inde kwa ningito mbarigano mtu ikuona nikisira leo na yalibwa gitukira ikuligalia na kile kitu valio izirikali tumite valio yo tulira me social media yambirie kuga Raila na aji tuiba kanire yes mwe kurona mbirio kana au ati aji tuwe mutano ngina au gale Raila Kenya akarakara kaire ugati Kenya na ino kuona dirikali ni ekira na ndira barajire kuga jere bakuwa na na kwite ule ni masiki alikweja na kiambilia kujuka lakini kitu kile kiligali tiantu iwalia rwali rugachagua na tukachagua badala wetu bakiri ora Raila na uwa Kalonzo no tiba ira si ora Raila na ndi watu wakole ni information ye kali unele tu ai jaka kwegweje ini ntekula ba kwegweje kana tu eteje lakini information ni no mirire atu bakugwa rwali rugachagua aliye iba kaleje kama gwitikia Raila ne kakwite mbele ne bagire na brief yeu na inyamba gwitikia kinyarira mutano ngina ugire itibitali ali ya India antu si ubatetikirie na of course wa ukweli wa baragete gwitikia ikoro disodi kikumira kana ni ukiri irejire ou is dead is pastor we lakini inyaba kwiro batire tikirie na inyara ndino kwa si ubaduka pagetera bone ndo ageta akaikwa ndo akaikwa Kisumu akadikwe so gwa witi kusi wodi yangu tudu olisande na inyamba leo ndo kone ne ntuko mwanya tukubali one sande na musire tutidikatu sande na menya kuringana na family yewe barombere kwithira bakiumira kwina kamiti rombere kwithira ikibwithwa ire tungiretwe ni deputy president Kithure Kindiki na mutano ina wa Raila gwatuika nende family bariuga Raila narandikite wili na kiwili yewe yagwite indira kanoka antu bagachumbura muno
ni na thikwe gatigati kama thaa 72 mathaa 72 ituko ithatu na ino rere githire kindiki arwama na auga kuringana na bora family yomba kwithira ikibera bagatia uge bo family na kinya bagatia uge bwa Raila Odinga ati nende gatigati kama thaa 72 makomba kwithira abai munokia lakini nyokia ilia mathaa 72 by Sunday yakethira yathirite na twa kila aki Sunday yakethwa kutheka ile yakethwa kathira za ithatu yabati kwambira kutalo kumendira kwa kana igoro nende mwitu kana ndi akwite deigiri cherukiri suje bati kuthira Sunday deigiri cherukiri wage tujakiwa au kaza ithatu nende barabure bati baba ikuraja muno barabure bagatiumia akenda batire bautia uge kana iromba ria Raila Odinga nao kwina wathani na kinya utongeria na demokrasia ndiguru ya Kenya utongere bora Raila Odinga ripo affected atia kana bushipite atia akiringa finance ya Kenya na demokrasia yambere ukadwa kwina political change ukadwa kwina migarukire siasa muno muno kulingana na kumara ura tukambiria gwita nonto ura ukaindo kwira kaire Raila no ura controlaga siasa ya Kenya inono diaza na ari mo control kana effect yoni regika wibwe woni regika mare mangundu kunde na antobania para barunga mati katuka ya gwetera tonora bageta kura kiana iraringagwa yaringagwa yiringano royo Raila ugo ke yakundo tamu gwata njara nala kwa watinge kuningura kuwe nala bakisum na coast na some parts of Visan ndio kuruka na ndisu ya wiki tusi don't na ndi batena mtu baji nyama mwa batibai open bamwa batiba kaliyo batiku mabakambilia nde antu bawo kuona bonde betu makolo kaba kuna kindi sia politics kole mtu utai kwira kura aliwe mutire bakizum ai kwira kura we kure de tauchwa ya kia kagotika kala iro akali komendwa akaita kuruka so kure jirandi keja na tukaenda guita kamono tukambilia na ile chamba election twina by election isaidira tumita kasibu kabondo eu muno ni antu bakudima neo bone ni atakure wigeta ita bone dira yontunandi na atijita ku recommend mudako ubolo le MPO ile yale no tijita ku recommend ikantu bakwenda kudima akyo bone ba mudako etakwa mujumbe etakwa were bone ba mudako were no ugachaguriwa kana kiasa igachingie sura ringi dokia by 2 months isi tumtumazi kure kilingwa nale atu bakaja kudima bone edwa kulifekirio na bone edwa kingi mantu jawa jaga affect kiasa lakini there is one thing which antu beterete kuona bikali yerutu egeta itati atio mwadire kadwate ibeterete kuona ni atia antu bara badule wa ministers bara bana royalty yao ikachoka kirai tokane ga aliminio kiraira elimini kiraira ri bakahudi ministers ira baina kio kana ukaba kwena by election kana ukadi not by election by risafu kana ukadi wa risafu jonto ministers bara baleo utu adwa bana minister bana utu royalty yao tu kiririuto royo tekiaki alikyo Raila na Raila no bera mantu yaba thirikari ne na inyarira beti committee ne no bamba shaudiana nu akabero la bageta pauge akabera beta ba support thirikari kana bare go support thirikari so bara teka bamba teka ba support thirikari Raila ba support indi ba support thirikari Raila kwa Raila no ba support thirikari now because mtura ba support Raila no ba support thirikari akumomo we are waiting to see how Ruto is going to react yonto andi antobara batena orote kiwe na urabare je no bakaliti au pasa awi na itwete kuona antubaba bakadi yate ni kuona bora kuona kuna tumbia mbiti difficult antubaba witikania baibona ndi no ke joteka recently kwando ke joteka dada ndi nuronene ikuka revolution kiri nyamini sasa bamwe baba baruto nuronene ndwane
na mtu gitwa Kibegedi bakiende nya kuruira parliament ni ntu bwa mantu jaja so na ndi mantu ja Raila ja affect a lot of people na ura kumba ukara kaga chagua mbagwita munini politics yontu kirikanya arabategerete utwe kuona bainwe nandi yes no tuan kona barachwa umba kwithirwa audi ari in the opposition apatu mgachagua utungu kuudi opposition together no twetete tuona controlling yao igeta itate tuone kyamba kija nyumura kya UDM kikedura kina milika irura kya atura kana gikagaruka yontu rindi na ndia ukiri gintu kira kireje na kira jagi kinene aja Raila arapatire ja atiga ite kira na bawe yes atigira bera kyamba kigeta nau atigira bera nukajukia patiji atigira bera antu baba ite na bakadi duata atitigete bera so na de antu baba bakaroja ura wona mukuru atigana batiga ite yes bagetana ya kotini na ndi tutukumenya ngantu baba Raila bagetana ya kotini angania tabakadithia anga bagetikaniria na ndi no twetete tona ni atabakadithia bongwa kana bakadithia kiama na ile kile kiama kithire kuninga no mantu yageta ile kile mea bakarega kiama gikarega gwitikania kikaga mtu ukira umeka mekithire na ikaida kuza kini mtu tina power umeka mekithire ikyo kuonera leja kya uhuru Jubilee akuma president ni ambiria kuthira yes ni titekithira na ikyo kuonera likya na kontona likirali ndie kyo egimekera Raila tuonera kedwa gikathira Jubilee ethirire ndo Jubilee kaita kuthira na gekuthira na ti iu yonka ki every time lira munene au munene kya makira thero ndakyo ya for example Moi memo no thira ni dia kanu akumonene kanu etire la thira irau ne tomba kwendelea kairi na ino tukwenda kuona ethwa UDM ethwa kwe mtu otigi kyo tuchwa tuona ki UDM ethwa kwe mtu ombo otigi au UDM together yes kana ethwa kwe mtu na sauti ya kuundi jaguo bethwa pale amoka ile kenda bathithia pati ile kwa ure karakari tura ne bakaya kwithirwa ndwa ile irale o ntunurona ikwethwa kwina andu acha basukuna yes na babobu babobu naja u we MP Bakasi nurona na bambandi na ndio nurona baina ndo lakini ndwa era ya ila amikiria ntunura ni mwene kiama na ino tukwenda kuna nu kiama ikiri nu gabakiragia nuka kiundi together nandi kana kwe mtu kaumira kile timu wetigi omba kudona strength ile Raila we are waiting to see that okay nibaka sana agikukia Raila now that nya tukiambirwo twire Raila rari ODM na ODM irari Raila is gone okay gukuko Raila na atakubete kuthera kukia affect kia mene kia ODM muno kiri utongeire na kinya structure ya kiama kino ntu ODM irari na kinya Raila arari ODM kunende kinya Kenya iba kurua na atokomba kuthera kugita na mbere kiama the problem ile leo kantu baba tena ura bakadinga teroyete yao na batura bayantu royo batukumeina royete yao bakaikia okay mwaka butukinya nandi obo ndanto ba UDM batijero yote yao ngabakaikia gisifuna batijero royete yao ngabakaikia kiri anyanyong batijanga ngabakaikia kiri orengo na idia stranded na inyaba bongo na bobo orengo baba na basifuna na ba anyanyong baba utura runga mauga ura bakaudi UDM together mwaka nandi uturalia no turomira kaija kakwa lidia UDM na nuko noro kugeria kwa lia manjera ila na ndimu tano ngina oburu na oburu no ate kwa lia kiamene ali alia ge family na ndi it's becoming difficult ukeja kwithura kama gite watithani twa kina muntu giukira it's very difficult to work together for example ukeja utagara ndi unda undo ukeja kwithura teruto na wina power na ibo mukira ruto onde ni kwithira ethiri lakini it is there because ibagwikia metho bakona mutongeria wa waleo ruto no abatongeretie lakini wajaki ODM barikiria metho kuma egoro bono mbere mundu bakuona utino bateko mabetete uyo angaba chokete batia bali so what I believe na ura kumenya mbere batia dikaraira
I believe kuri mtu mmoja umira mbere Sunday akarejeka onya wapa kulikira njala kenda paundi antu together so something must be done kundi members baba kiama hiki na MPs baba na senators together na kuna mwaka kudwa kuna mtu raba utia uro kuomba kudija mantu jao no komba batongeje kiri inyazirikali nejingi na ikatute kumenya ezwa bakenda mupinjani jaraira kanezwa bakenda mtuku kali mtu kaliba kajukia lakini tokadika raira twamudika twakinya next week batira mtu ukumenya ino bakatega au umeka mikitharukire okay nibaga sana kilo gitendeka 59 nyuma ya thiyeli cherukire kumba kwithira chirwa ma ikura mathithatu ambetekire tuno kya nini kiri gichunchi getu kya bithatu kya kumurika rugono kana uturo bora ile Odinga na mno future kana uturo abo kya makia ODM kiranende Raila Odinga ni warari party leader wa kya makia ODM na mwankira nende kinyaki kumba kwithira gikwa mtu aratirite akimwira nende in case ngokira rukiri nkamama nkarea gukira iwo komba kwithira ukiyuke wathani ibo kya makine ndi kya makia ODM akiti mataene bara ile mbere bakona mundu nyuma mundu rutere jiro modona urio no mundu bakona tugichoka atugachoka tukiailia akira atongeria baraba kya makia ODM bara twichi bara tukumenya ya babu wino kwina basifuna kwina borengo akwina mathakarua na irutarute mathakarua na itire kwina atongeri kando baki amakia ODM abara tukumenya twahili turinge kabiro tuone no wombike kwithira ari possible no possible successor wa Raila Odinga na twahili the responsibilities kana qualities tia mndura wombike kwithira ari possible successor kanora kuoneka ya kanwe menya kubwa ila kiokona akinya kethira njota Raila ikora ambwiri no itharadhare kidogo kinya kethira tumbo kinyila araya Raila irari ambwiri no itharadhare kidogo tukachoka tukiailakia no wombike kwithira ari possible a successor wa kiama kana wa utongeria abo kiama kia ODM untura tukora no waikirira tupia Raila na akomba kwithira kinya kethira bitemwani rabo ya lakini akomba witania ari kiratu ni kira katuna kia nini tukomba kwithira tuchokera. Imagine starting your teaching career here, at the foot of Mount Kenya, a place you call home. Build on a foundation of 30 years in education. Embrace your calling to inspire, guide, and build future generations. Embu Teachers College. August and September intake ongoing. Embu College. Skills to go places. Kuma kongone kamero ni kuonekene inya guhataniro na kuthegea Jumamosi eji Meru TV ikoreterete mubango jomwe koro mome gukungwera nkatha chieto ontwere na ikundi bya bata biria bikureta mugongo amwe okerigie kundi kuri nkorokia gwika muthitho na gwakanera andu aja ne ubioneki biakagwa ana bakathoma na kwirebera uturo bwa ruju gwatanira natwi tukwithurire ngono cia gwikanira inya guciurana tukimenya wega bwa ikundi kiri mugongo ugakorokirwa ni mubango jomwe koro mume Jumamosi chionde kwambiriria thaa 2:30 cia ugoro aje kwa Meru TV ureteri ni Kairuthi wa Kinyua ekoro bagakuria bari amwe mugongo jogochioka. Siri ya msamaha wa dhambi. Zaidi kuweka neno la Mungu ndani ya moyo wako mpaka ukiri hauna dhambi, mpaka ukiri wewe ni mwenye haki, wakati neno litaingia ndani ya moyo. Gwatanira na Pastor Ibrahim Karori ntuku chionde chia juma kwambiria thaa 2:30 cia ugoro aja kwa Meru TV akoreterete mubango jua siri ya msamaha wa dhambi. Unajua watu wale wanaweka seti, kuja unaona gari kama imejaa, unaingia hivi
Kithari mori nikiri baria bari na mpara na nyonta ni untu bumantu jaria jagirite ni kwithirwa bakanyirwa. Yasa, odi, Antometo, Meru County, Rakanivi County, Selo County, and Nakinyambu County, Ntoredio Sionda Sidio Kireti, Turi beyond the Vira Bimagaruo, Kujanantato, Sirena Muro, Tamatanta, Jamasono, Jagi, and Pekiaoki. Atea, where Okwanda Quadra, Oena, Manto, Kwanda Komeni Vianto, look on the track, Kana, Gare, Arudishu, Ajaneotoli. Nini wewe aleria antora ndongo na ndongo antoba kuigwe wari tankongi maugene atere gwo kwenda kugire skuru yaku gwo kwenda kuthia road show kana kiatho kira kionde kwenda sauti yenene atere aja tuli na ngare ya road show ira tugukunenkera na maguri jara kuguna mukojo waku na kinyawenda tukwajania mona mugi kana na MC sound irere aja nirete onekete kaire kuma ndigoro rombo kuma gitara baroti ko ye gitara banumo ngagucoka kwa Jesu runguro eria igoro na matuna kinyamanga nyoni na ndenjo mo gutoneka engeta eje Limo number 0725-170-744 withirogisi gwatira ngari yaku ya road show na kinyoke ya kuthawina kiatho aunja ni otorito rakwe nagwe taritho na gutu nini wewe turekane You can read about it in the Daily Express. Anuije no aranire no bichichia Meru TV na Dhere FM okaigwa kore nonto bote okugweria kumakire programu ire igutaruone nande no utume maoni jaku gukurokira email yetu iria ni merutvcomplaincenter@gmail.com kana uturingire thimu gukurokira 0114 190 962 Meru TV kionere mwanya. Imagine starting your teaching career here, at the foot of Mount Kenya,
a place you call home. Build on a foundation of 30 years in education. Embrace your calling to inspire, guide, and build future generations. Embu Teachers College. August and September intake ongoing. Embu College. Skills to go places. Kazara mutegeri wa Meru TV ndaika ni 11 chikilugite nyuma ya 3 akumba kwithira chirwa makene gechunji getu kya mwicho kya mubango yo Meru TV rukiritwe na mbwirimba sa andene ya studio chetu akenda kuwari mantu jegie ruono kana kurikana Raila Odinga utongere bwa Raila Odinga na muno kinya tukieria kuthowania ane atia uturo abwa kiama kya ODM abokomba kwithira abuikara tukiumara ndakura tuchokera atwachoka tukiringana kya mitwe atukiura na kya no karaya kaombekia kuria ukia abo bwa Raila Odinga no tunende na akwire na muntu etere netire na no mwaka mantu embo kwithira yagita na mbere kiama kya ODM atureregera nike batikomba kwithira gikendera kino karaya kanende ombekia kuyukiria utungeria abwa Raila Odinga kira antu barambwirimba sa ukona bari very key ki utungeria bwa ODM kana kiri kuthiata Raila Odinga bararathinga tiba baba iyao wokona yakombekia au karaya kam kanja utakakombika kutharro kwawe kwa twikanwe ombike kwe wakanya eka kuyukia kana kakutwika successor wa utongere bwa kiama kya ODM na uroga twirira no utwire maybe qualities ira tombikia kwa ilia kana ira tombikia kwa ilwa akenda gutwika Annabel Muthoni niwe kubwira akumba kwithira kiyukia wathani bwa kiama kya ODM Antoja bole ikwari na antubairi yes kiriba antubaba ODM kuina mujumbe wa Embakasi Boba Wine yes na kuina Sifuna ura senator Nairobi iwakanire antoba kaje kabatira batagwatanire kiri utongere bakiama iki ni ukoneje kabaru jaira ODM kuma mbere leadership no kugira bakaje kabamiru jaira bali bere wau na yegi maje Raila ali moyo the fight between Raila I mean Sifuna na Boba Wine mwaka kwa Kenyatta state Boba Wine ebera akaraje kakwebera rutere rwa Raila yes akaraje kaba form another coalition ila barachini bo bana bakina wa Muchomba another group kwangi karejere bakaraje kaba apart from barauga ila bakaraje kaba kwa dukana kiri ODM lakini ukajoteka kiliali ukajoteka kindiri nurona Raila na defenders Sifuna sana yes na akireke ko defend Sifuna na nyale Sifuna uka matu jangwa taniro Raila no uru Sifuna na alega lakini da Raila ararungama kauga yebi choice yawe na ina right ya kuthithia mbio ekuga jagwa kugira na ndi ugo antu batu babaira kwicho ni nyingi mono bakoria kakwirwa yarongerura apart from ruto kugarukiarwa
ijo tuona ni wale atakalia na Raila akachoka akaleka Sifuna akaleka na Raila lakini Raila mwitikiria kwa good na ruka yotaka igwa akalia kakuna tago bo kui nguchanira ki Sifuna na Babu Owino na Babu Owino jino Raila ugita katikira very young person lakini kweli kuoneka tu na ale kotigonya Sifuna na ni uni ndio najeka adugana ya between the two nuaga atigira lakini ochoka na ale ange si ba tuita ka baba kuna mtu leta kwa Orengo Orengo no ali personal advisor Raila kuri mtu tu weta Anyang' Nyong'o Anyang' Nyong'o no ora inyade kuri no ora tinya chairman kuri nya Raila mutingita tongiria chama ugano ga tongeria lakini from there eta down tujura eta down ndije bia tumere bakini mwaka Raila ukunya kwa Raila mutoro la liboko ke ODM ara Sifuna na nuora karaje ka kuigika na nuora la jama tu akiama na nuora la jama tu jama ageta gilisi Raila na Raila amuchokia so creo ni tigaura tu arombere uri ale bere muno kiama na kuona jeka members bakama batudwa bali bakiwata Babu Owino njala muno tu kwa berakiama bakaija kabageta Sifuna lakini Sifuna noe tutamenya antuba bangena Sifuna te nyaza Sifuna meimo baluye sete mbaluye kane mukisi na Raila Raila no ino ndara kwa Orengo na enti kumenyezwa Orengo na Oburu na Anyang' Nyong'o baketikaniria kiama kikiuma kwao baketikaniria kiuma na kwa Luoland ndiko na ndike gatuma betikiria na ino kuona wagomba ukana kama mtu Sifuna bare gomba gitaka akebera alekani akiama iki possibly uyu no areka kwa wagite Babu Owino na wakebere possibly these 3 or 4 people from that side were from another coalition but you in the Bible but the another side can another face of ODM is wetenda Sifuna is wetenda Orengo I mean not Orengo bati gwendera benda Orengo tigwe Oburu na Anyang' Nyong'o bauno bapo mwaneza coalition ya ODM kenda Raila Sifuna namba tikwandeji na ODM na Babu Owino bono raba kadhia so now it can depend how they are going to act for these few days bena Raila ilikuwa uli anakuona bakadi ya ntato during the bad year bakebwa bakiaragia leadership ya ODM will come up maba chumba kudika Raila baumara bana ibo mama diko na bachitira batiro ko something so speech isiri kendo iro kuirea it can determine exactly where is ODM ile ikadwa to twabeta bakudika mtu bakudika munene okiama na le bana batiga Kenya ODM no bamitigana na ndio ngoni ibe ngore mugelia kuona je kabake ya kudwa speech kauma ni nyereka kuma blue eyakiria ikauma ikaraje ke kworoteria nutumba utega kana nuba gatega na ali baba kalia kuiba bagamba directive ura pakodini na inikizu kendra kwena rwaria rwa kuga maybe utongere bwa ODM probably kwithira bugita na bakare akuthikanira gwatwika kwena kuga ukana kindogo no kuona yaka ODM ina future akana yakinye yita tu ethire na to form coalition ingena tweta na mbere ura gukana antwa kwamba kuma coalition ingi ODM no iregane nani nkulira na di future mbere ara imundu ne bali uti weru bainabu na weru butira oneka na uti muntu tukuona ura kumboba oba udap together ya ura Raila arabadiditi na Raila no agindu kingefani uti muntu amentete aja kundi ODM together utwe batigiro bakimenya uju no Raila abatigira na ndio tiro yote uti muntu bakona Raila no abatigirite iboka no ete ne etiwale kija no Raila gatigira agwata muntu umwe akamenyithia group ya waku muntu atiga etikunda binoki lakini na ndio tutu urati batigio umu no gukura no kugari gukura ngakura batigiro jare ya mukuru atigite atiga ite
kana ya mukuru agakue na ekurubaire noti atigaite ndwere atigagwa au ana bandeji batura apa ruite bairu agire intono riku nikyo kona matuya muno imuitwire okuna inya iji yomba kwenda kwiri ndwe nene muno yonturandi utokumenya sipuna ati gwitikira babwe wino atitikira nde orengo nyangnyong no buru ndena na kwibaka titendere so now we are waiting to see tukatera tone matambali mbibaka aliye na nisigirere yake tika tutekumenya atare irenda kira kitumbite dura tubere ati mentete muntu kiko kikuliga lyantu nyanandi eziro muntu amenta ayo mutigira kitiki Yes. Utiko ndo mtu atigire ne problem ile yangu lakini wewe ingwa nyawe ukaje uteka mbaki kirire ile ukaje uteka wado maisuri na ila na roka nyaneze ko matuja jandu achapati teka mbilia ndi na inya kija kudida fondi kama hiki kia ODM au magondwene lakini atuma batigire tikasipuna ake utumdonge tukona itongeria ndo ile zairo nakio ndio utuma kure kwa kana ndi nugati wa kiamba kia kijukia nugati wa kila nino tugetera twana tabario urabagatwira Thank you nibaka sana tukia kwithira itwathikirire bura uru omba kwithira gitwira kaiteni ka siasa cia 2022 aturete turingire Raila Odinga kura cha gutwika president wa Nthiguru na baina Martha Karua no tunoe ari gutwika munini wawe kiethira itwaringira Raila Odinga na Raila Odinga yukia gitike gutwika president wa Nthiguru thai ni bibi kithira biekarika kuthwania tu akurifa miru wa kulingana katiba inyanga uchokia miru wa miru ura ka impeachirwe kiri ngabano roli kumbere na eri impeach na ngabana ga impeachwa ki constitution tige ku impeachwa ki kinya ngabana kezirwa atio in case ya pass uroju kwa giti deputy utina argument ile au no kalera giti kya ngabana president kinya president nye saidira president no to sita kurene akeja kuba akeja upasi katibera tu iniona ndi kigeira kiambere ije 2010 yuga president akeja upasi ari obisine uro bati kujuga gite kino uro orali deputy owe no go to with and bibi atumira kijeita vice president deputy president kende kamwese kamutumiria kane kamwikira indike president yedura tio buju gutweka no president na alikiuria kiworia ukeja kwithirwa itwathikirire Uhuru na Uhuru akariga muntu ori kiroria Uhuru na rogia mantu amingi muno na roreti nyuga mantu ya twathura ruto ya tukona na nä rä rä a Kenya na naingä na bera na bakaigua na jamå itå yona we are seeing them itukuona mantu jamå jajalea itukurikana akira Kenyans akira ate batigo u agatiga abadithie something igiteretwa ri a campaigner na auga ari barete eburetera mukuru uyu u no otibwagia uraira ngo abero u lakini na ategete akona ire ikiri antu aithirwe leo ile ikiri mukuru yu arege kuthiria tamu yawe kiu gitukimo kari mathoga none ja muntu ayantu baingi muno na ari kwendo atethire tamu Karua alio umenya Karua no ri kuba ai president na arua tuni kuba tweterete Karua anywe mmoja president ukone na ndia ura idea wone ri idea wale gitike gichoke kuone kairi lakini tego gecho kina force atumira uma bwa Raila ajukie akari ogwe yone urakathithia tulie kuba tu prepaga auma ni president in Kenya akathingata Suluhu bakaatha uma akaatha Kenya unga akaatha Tanzania leadership women tukona ule kethirwe kari. Do you think tukethira tu make history kinya kethira tu ingi make history na njirerete bati komba kwethira irio lakini enugona yaga tukethira tu ikite history Kenya tuina president omwekuru history mina kintu kura kitakara Kenya kire kitakari karingi tulie kuthia very big history tulingo mwekire in the books of records
iria ringi kuthomagwo Kenya ithurite president omwe kuru na igyo kimwe kiategairwo na inya nukugwa kintu kira kiteka kiathuki nukuinya president uyu kwira akinyite ugarenda deputy omwe kuru president atu no nande kuikuonania jeka mathugano yo uru yari kuraja muno na nuko jeka mathugano yo uru ya joru twajira jori arauga deputy we akethwa imwe kuru in case ebo akalungika next time kana ulapo ebo kugachingia iji ni story ya kwa Mendi na historia ya kwa Mendi au ya Tanzania kali Suluhu teka thulirwe Suluhu ayukirwe after tomweta ujo president o Tanzania Magufuli ilo Suluhu ayukirie ingia Kenya kija karo kida Raila na atarirwe karo aleja kuyukia gite pole pole siruli pale tena karuru akethwe president akatwatha Kenya na ingwitikia ukethwa Suluhu akumba kwa Tanzania karoa nginya thonera kwa Yanden alingo tutongeria tu athinga atongere tu katibera tu ino na alingo twatha tukamiki history tukona tu na president wa mwekuru na njoro ngo kathinga tomba kuja kuthinga tomwe kuru kari tona mwekuru ratuthiria thank you kwina Raila narari gutonya thirikari-ini ya president William Ruto ibara bari gukaranthi na baraniria kinya kethira tukuja mwicho au ikurerekana ya akarila kinyite ntere chionde naku agaroma gitike president bandura thirikari no endi turari na biro tururakia Raila kwina antu barabara athingati bawe no of course nende baita ara Raila ari na nende Raila ututia athiati bara Raila kana strongholds bara Raila inabatiwa batiwi thirikari ne Ruto kana batibe na ubachulete batukumenyina bari na bakethra batiba chulete nuko na yakakoni uwezekano kwa ba kumakire thirikari Ruto mutijui na mangia manene muno jukagwa you cause a lot of distractions ala juri mbere ma nyoni kaka ukara imigeta yedro kwitumite tonge twalo tunini karingwa edro kugitungi ukalo mutijui ajukagwira mpangi kagwa guntu na guntu ando kejoteka kimutike kiagwire kikereira iki kiga affect antu bakwa muno kwimpangi karinga guntu kwingi muno na kuri antu baka affected politically kuri antu batiukira kairi as you are talking kuri antu ba air open na antu batichumbira kairi na kuri antu bakaura gikiase ne buru ba UDM na kwibangi na baba kaumiro wa UDM kulingana na wala bakajukia wone bakiathana but for now antu bara batia kioganesi nyabo ki political setup yao batia kioganesi ni atabakara nigu kanje kaba kulemo lakini kyake ituma pale mwaki kote mezo jao ula batigiri bauganwa batiwa bariria kila kumtureira ala batigirite bakauganwa bakwariria kulingi kile nyere ira kagereria rapini point orengo akana apini point desa uju tuwita nyang nyongo ula mwete chairman nuji mazoja ringi kubuja buja lakini ndia tu baba na boy bali bakwambinya kurega na leo nukuona owino na leko gite kudikia wetakyo nukuona sifura tu na tu bawe ndenge grupu hii kagitokana jomenya kuma ondi ye moidhano kichwa ure igachuira giti na kile kigatuma kithina ija kabatirwa baina royote uti muntu bagete kije bija kabateje minyala mbere urarunga mauga no kwendeti ureta guchwara ira na rira no teka ureta muchwozeri eta kurungi ka kikiri antu wetania no ntu kuyire muthoni 2 days muchemanio na iri ugo no kurukire na ndia antu bari bamukirite muno na bamukira ni bamweje heshima na ikiuria kiwo mburi nyani ntemenya guchokeria no atu baba ka heshima nandi no kajukie heshima jari ara ira arakamatite kiri antu babonde ndata je nyagweri ubatege wone nujukie heshima jari ogwata kabutika ugu ka mujumbe okinyaniria no gwita no michemania iri ukathurwa weta na ara nyanza bakona kiama na bakona uri munene
na bakareka gwitikia thwa ngomba ukua muntu uri kuona tumba kuthwa tu na umba gospring akamura muntu kariu ya uyu uni nti umuona kato gategera to no kugeta tu ni biongo ekaumo tuone mtu umba ukinya sai ndije na antu bakale muria kiuria ni mtu aina gani u Thank you so much Mbwiri Mbasa. Siasa cia Ruto cia karate no tunende kwiba kuwa Ruto ka karante abati ukarante ringi na karamu na yuku achora bora utongere boke bwa kara akwiba bakuwa Ruto akulus akwiba kuwa Ruto akongeni lakini kulingana na uwe iku kia Raila Odinga kia affected hata utongere bo thirikari ya Ruto kile uni Ruto abati uchoka ndweng temu abati uchoka kaisi ndweng temu mantu jaja tikulongo mamuno kiwe things are not good no unkwirire timu iji kutwaria tukwarege nawe yes ndakwira kwina hopes ikuoneka aja kuri atuba kuoneka aja na tukibao turigo bakiuga nunkwiri tukuona Baorengo tukuona Nyang'nyong tukuona Oburu antuba batutije bakera antuba bawate yeah yo tumakura no makedro irendi tutije ngwataniro je kayobera ate yes na inyebera ate tutia abali ngwataniro eka gwatithani keria mure tuire yo tumbere tuire kwa lia kanywa kamu nete akaukana na ndire ira ke Orengo akajuga ikosi kimwa kigitari kingi kagito na Nyang'nyong kingi kagito no Oburu mutano no Raila gukarate iko ni Ruto atedo enda kura Nyanza kura ile akubugane cha ndiye mwithire na kiete na igeta kura ile aretere timu kuruki cha Raila yeah na nadika ije atenda jo yani atiko na mtu omuchwira na ile utuma kura Raila Ruto namba kyo joka ndweng temu yes akona antu baba akaba undi ate akone dura antu baba akaba gwate guchwa mtu ro komba kwigika bakigwa mtu je na baba mwigirwo na ngugire nya Ruto ina ira nene buru iguchwa mtu ODM munene ro ka ODM no ro ka mwigwa uraro yo tewe kedwa ki Raila umekira ira ije kiruto na kendombo muteje anaweza akareka uchwa mtu muteje Nyanza akareka uchwa mtu urakomba kwalia nwe amutetheria kudiki Nyanza kija kiwe umenye siasa cha Ruto nirukire na siasa chao ikathuka ndiria baba kakaukana yo thorite kabaraga ukana batira ugethwa bakagaukana yes lakini ndia kuona gikundi kiareka gwito umwe ni opointira kwenda kudeliver ukeja kuona ODM unene butongere wabara kudwa buri umwe baudi together bari amwe umenya antu baba kwa affect kura cha Ruto yes on the other hand mtu uroromba ushindana na Gachagua ira uti mtungi kuona opposition ine umotonyo opposition na alwa muthenyo ja na alwa yes aria ego la fotira ira ami ira Gachagua inayo na nandi Gachagua theinera president Ruto akethwo inayo ikugeria kunyinya meakia Gachagua yo turandi urora nyege meakia Gachagua no urora aragia ira batikuthero opposition yes na uti mtungi no opposition mbakurungama urora rungama ake agachokire Gachagua na Gachagua kuwa mtu na aretie ira mtu na aretie ira akiura aragia lakini nyona alia kunena makidogo na ndikatwetere tuone after balio matomba gachuzu no gachuze ni ja kwego ale kwejo bateje na kugakarate ndeguru yetu ite experience mantu ja ina inyo ukaire yes ina ndiye ja kuona ura kumba ukara transition ya ura umba ukara menyo tiro baga tuina mtu tiro makiasa ene kia Kenya kuma Kenya ekwija ni Raila no te wathani Raila atatonya kuma rira ambiririe wathani bura atatonyera kina nyabuteka atatonya na alikuwa atali ndene ni wathani wa Kenyatta senior yes buri bwa atatonyera ndene lakini wathani bungi utibu atakuruka wathani bwa Moina aliku na athana buru ai wa minister wathani bwa Kibaki na aliku na athana na ai wa prime minister wathani bwa Uhuru niona kuba niomba ugini era handshake era handshake ile yes wathani bwa Ruto na bu na bwa ile broad based
Kuna ndio kataka nuko note ato thirikari atatonya na thirikari chionde thirikari atanagocietera antu bawega antu gakule na mwanka atuma Kenya yona mtu upinzani jewe mwega nkuru kinya udho thirikari bakarura manzo mugikabenye udho upinzani ukomba kunijero gisumu gikidithitwe utina nindi na ikiana wona eta atwa gitekiaura agachoka thirikari ne wita kudhigeria antu ba kubani kera bilia javyo na una ndino wona apa kera ka umwitikire ka bakera ka umuria abera mu pinzani ne bakara nao abere thirikari ne bakara nao yonto antu bare ibaije uti kinya ba thirikari ne no ati thirikari ne utiro matona bia bakwenda no gateka kiri Kenya uyu na ndivepere guntu kwa nguru kyantu abature thirikari no tiro na ira na antu ba baringa thirikari lakini ugeyoteka development ile likwawe jameirwa na ndibitwene yonto tore kuringira thirikari twa miringira twa mikaria lakini ukejoteka Kisumu no ukejoteka inyasa ndiye gyagwita kwanza na ndara ala kuthama mbije gwita Mombasa ajutengerezo kwa kama no visa ni ugeta nyumero urabakara imagine batu tuna tukali no ntobwawe tukaiwa mbecha umona wajia na wajia ite hospitali ite barabara ite mbio lakini wajia mbechiri kwa accountini watu tukewa 12 billion no chiba kwewa chikia wote na wigeta na ati mwanko getokethira kana kalie wangirie kana kiambasari no tuno badithietie kana gakyo mbija basari batu no tuturewa ngirigiri no tubo baringa ra kuro pinzani no pinzani na thirikari ne bakarikie ne thirikari itenda kwariria mantu jambe kire kenda kure ni tikeja kura na ni kuona pinzani rimwe mukweja ibweja na nyabero ibakuigwa yanzo ja sababu no visa ni obera ni obera mwana ana atendirwa ngirie kana chanyu murete kama kuligalira kabisa na sasa kuliwa university eto oketwalisi ukechalisi yonde ana ba university bonde bakaliwa mbele cha university ikadira barabara wajana mbele cha barabara cho bakaleo ndote barabara bati barabara cha mibale no tela mikadidwa na ndikyo kuona dokiuga upinzani ibwa tumaira na umebu tumaira akambe ne piti antubale mkurukie nya barabara ingelo thirikari kura thank you aneboga sana amburimba sa tukirekeria migambo eku ya kiria a supporters kana kiria thiati ba Raila Odinga kaitene kana ndi bakuigwa bautigwa kana ibati ni ura barawatlete sana kwi kinyancha amba ndonete akiwa nende na bati kuikwewa live nguine aite akamoni aite akamoni Raila Odinga nontuwe ana hakuibwa nontu supporters bababa abarari supporters bamwe atari sana very loyal very loyal ntona mtungina royo ndio tomangura royo te untije no kedo ina aina unti ibu tomangura ntije no keja atongira UDM edo ina royo tijera ira arari nayo na royo tira to bamwete yondira ira royo te build kwa binadamu ntona mtuni kwa royo tijera ya president atiaja kwayo lakini bamwete royo nene nguruki ya kila kitu yo twaringe kugo tu atatu ukana no to muragia ugo tikbuga auga bari ba ukinya stage bakauga wabo makatiba yo iba domene ibati kurukia na kinyambimbi yai kama baba amesoma batuto sawa royalty to ya mantu ya unduma namba kama baba ako ndani kama baba kuna unduma namba batu tutikulia tu nini tobwithianga tuthome katiba ngakenda tumya bipengele kama baba amesoma batuto sawa bas omanto twero tobwithi Kenya baba amefanya baba ethera kubwithia batuto sawa na itwari so comfortable so loyal ariria supporters bawe barane ndithai ba kwachia watafanya aje by the way kuibo kinya kikugi kia Raila Odinga kia affected ya mtu family member we ombe tukithira kimutia na maindi kuibo kinya batona baba metho utuma baingi batamu kuringana na mantu ya were thirite akibwithia just imagine professor akiuga ile akeba kuthoma katiba wate thoma na nuje no me professor baba ingi lakini uti professor wombo muri akiuria
no tumuragie Raila athomere katiba professor na athomete asainere BBI kinya professor na Ibru akinya musonda yeye rari kujo wa finance bill batu baba amesoma ni bui sawa no menye kinyarira to agenzi babuthakia maandamano bata tika bathomete twandamana ikuringana na yana tukubura ila akiwa urakuga kirathomete agwa kikibui agwa kikwenda kubithiru karabati igyo twandamana kuringana uko bagite nya baitonya nyumwa na ile ugite nyumwa BBI not BBI finance bill ni ugite ni buki ugatwa berira ni buki yes au bera ni buki watuka ni buki au agweta ugite buki na Manto jadira. Demonstration no beri batige bena sibiro gategeno. Orio. Batadia kai. Batari ngere kinyama tu. Na nyale bande mo ne bedi za kudia. Ne bade na bandi dia ya mutia ya nyumwera. Ya ya ndo ba kwite. Yes, ya brabo bere kwithira bagito turoboka itene kama andamano ya jensi. Igo tumita bandi ne ba. Yes, bandi. Celebration yete 1 year. Yes. Ba wita na ya. Batali kanire mantu ja finance bill. Na batami aliriri mejire na mantu jangi jara Raila gwitikirie jara ibali bakureka nayo na ndio kejo taka unika kundigalia kinya bamba kura inya agency yeje inya bali ba kama tea metumaira iba mudikaira kyo wonire ayukia munya bakaurania ri aitonya kiri uru emno tiki uru kiruto iro ne jaba beto bakasomo di baba thuka muno akijukia na areta abo na rabakurukia ku so ukataka utemtu mukararagia kinya ku kwao utemtu ari aginisi na ino kurigia no bakaitongi na bakaitongi mtu tukararika ina kamungi wina nyumwera jere ali nayo isuri nayo Isuri kai yomba kuja wichokera tukaya kuona kinara kingi kadio jaiki kile inyo jere nayo ili mtu na inya lakini ne bati witikiria was a very strong man na nali na breeze kiawe na alete kagia ura reini ira kajukelo mwaka mithirie that is one of the things araije augawe ambeja kuga thirikari ni ari thirikari ni na mbire kuga atiku uni watura yeah. Thank you. Nibega sana Burimba sana tubagutikiria kuya kiri studio chietu kiri special edition ya ruari ya kwarire rugendo rwa Raila no tungire bora ile na kinya kwenda kumenya nkuruki akuringanithia mitwe tukiuria atiriri future kana uturo abakiama kia ODM bugakaratia. Thank you very much. Ruare yukari special edition non tunende an hero has fallen na tutiomba akuigno kwe antu tutiomba kuigno antu bate kodia ni atana ngwa kwe antu tutiomba kuigno na nyato kya kweri kuigno mantu Raila tutiomba na kinya mutegerwa Meru TV twakuriboya muno tubotithia atiro kulukira mitandao yote yo kinya Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya amona kinya na mbere na kumba kwithira ukiandika SMS tiaku kumenda twithire tukiambiriria amubango ywa Meru TV rukiri uni muthoni wa kiramana ria koritira chinchia na tukwira ria chinchia komba kwithira ngikwira nkurigane kinya thaithano atukethira twiwatanira o wao rengi kiri mubango you are the wave iri ntuku ya Thursday ira kwirikadikane mantu ja tene kana TBT akwirikana ndwimbo chia tene ugeta kuraya nontu kwina mibango mungi kira yombe tukwithire kibango nontu boku anontu ndakwirire kethira tio wetu tethira tukiroka au thaira mainda yetire utabaina karibuni sana tutimene chekinya thithano kiri mubango you are the wave.